Imríocht na craobhacha dúbta leróid lábhas an náisiúnta leróid lábh ar an Sathern. Chuig na Champaigní ratha Katrina Casey is Aisling O'Keefe ó Chorcaigh an míocht Ciara Mehan agus Amy Brennan ó Chailchuinnig. I gréibh na bhar chuig an bhí is átlí an míocht nuair chuig na Champaigní Brian Carroll agus Gary McConnell na míocht le Hirbótóirí an Chomórtas Owen Kennedy as Carl Brown. Seo tuairisc ó bhí hála Drusláán. Gréibh na man bhí Chailchuinnig sa tóir ar a géad craobh gus doscail siad an scóráil le sár iirecht ó Amy Brennan. Bhí forlábhas ag Chailchuinnig ag tús na himmartha agus botún bonúsacha á dhéanamh ag Corcaigh. Le himirt anna chlichte ó Ciara Mehan, bhí Chailchuinnig inis dóigh a gcuine héin chun tosaigh. An cúnge ar chlé mar rogha ag Ciara Mehan a ríist agus an ghearna méideatha bouthháin eile cé. Crid Corcaigh ar náisiáfach le Katrina Casey ag imirt Tharbár inis cúideigh i gcuine naig. Ach hangjóin da iirechtaí Chorcaigh, Chomad Chailchuinnig smachtar a géad cluiche le sár iirecht ríist ó Ciara Mehan agus thuidir an bua leo fithe héin i gcuine cúideigh. Began de Chorcaigh an tarna cluiche bhúcant an son chun fannach san óíocht agus chuir siad tús má leis an cluiche a bhuaicas den ceanse ó Aisling O'Keefe. Chorchaimig Amy Brennan de Chailchuinnig, 7 buint an taobh. I gluthe a bhí anna chóir ar fad, daimsigh Aisling O'Keefe painte eile de Chorcaigh agus í go más na sála ar na cuitanis, 2 buint an taobh hir 8 go gcuine séideigh. Chorchaimig sár fuinte ó Ciara Mehan an cluiche an sin, 9 an taobh. Agus le botún ó Chailchuinnig, thug Corcaigh an cluiche leo fithe héin a gcuine naidíoch. Bhí an tríú cluiche son ag tastáil chun na fórna scarúntóí chéile. Ach bhí sé aon taobh chun tús le Corcaigh glan in uachtar agus an 10 craobh as I chéile cá ar an scór deireadh 11 a gcuine héin. Gréibh na bhar hí na Champaigní ratha ón bhí Brian Carroll agus Gary McConnell san óíocht le Owen Kennedy agus Carl Brown ó áthaclia. Thucraigh áthaclia go maith tre iirechtaí Kennedy ach bhí Brian Carroll ag imirt ar rás agus fuair na Champaigní ratha an bhí smachtar an cluiche. Bhí géir óíocht atra agus dragar Carl Brown dáthaclia, ní raibh uig ligean dá nia Gary McConnell an ceannas fearach áltar. Bhí an bhí fréamhrú inis ach bhí Brian Carroll ar austómh sa chéad seo. Chuir sár iirecht ó Carl Brown stop le teach an clein na mí. Díreach ar feadh tamalín mar gur bhuaigh Brian Carroll an chéad cluiche don bhí fithe héin i gcuine séideigh. Bhí géir gá an sin dáthaclia an tarna cluiche thart leo agus chuir Owen Kennedy tús má leis an cluiche dóibh. Ní raibh an bhí ábalta tacaisteach sa chaibhlann seo agus átha clia ag imirt Tharbár le Brown ágáir 10 bainte chun tosaigh. Chuir iirecht anna bha ó Gary McConnell tús le thomaíocht níos fearr ón bhí. Ach ní raibh Owen Kennedy chun ligean don cluiche seo amach dúig. Chomad áthaclia an bhí ó Horace agus thuidir leo an dara cluiche fithe héin i gcuine Cahardine. Game up, second game. Bhí ord thóric sa chéad cluiche eile, agus iad anna chorchamón tús. Thug áthaclia gachra dá raibh acu, a cheas athliacht na míló sa tríú cluiche
agus críicnig siad go láidir chun an craobhar bhuachant héindeag i gcuine i gcúl. We're not sure this could be our last one. We won't make any decisions yet, but we'll see. But if it is the last one, thanks Gary. Appreciate everything you've done. Just a note on Brian. He gave me the chance a couple of years ago to come along and play with him, and I'm very grateful for that. It was a great honour for years coming up and watching the likes of Owen, Brian, Tom, Boo came along on the scene. It was an honour to play with probably one of the greatest of all time on the right side. Sometimes I wanted to kill him, but most of the time, just his experience and everything in there. Look, I only ever wanted one, and I'm very grateful for Brian to get me a few. Brian, I'd just like to thank you for giving me the opportunity to play with you. I looked up to you for years, and if you do come back, there'll be a spot there, but you'll be missed.